ngezandla ngaphambili la ngezansi kweza ngaphambili ulimi lale ngaphandle kahle wathi kumele ngenze operation kumele ngisikwe ngaphandle nangaphakathi khona bazokwazi ukukhipha imisipha ngoba imisipha amayiseko bese bakhatha ithambo bese bangibuyisela sinibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV ngithemba ukuthi wonke umbukeli uyaphila nikhuluma noPhumlani wakamhlongo khona kwaDukuza sisendaweni yaseNtshawini eWard 26 size kusisi ozoyibika nje kungekudala igama lakhe nanokuthi ke into asibhalele yona udaba lakhe luthini sodlulisela nje kuyena sibingelele sisi bese ucela ubingelela babukeli bethu bakwaDukuza TV masuyibika igama sizwe nje ukuthi isitori size ngaso sithini siyabonga nje kakhulu ngibingelele ababukeli bakwaDukuza TV igama lami nguhle ngwakamhlongo shuthi ubhuti wami lo ngithe angibhalela bakwaDukuza TV ngezizathu dadewethu othizini engithe ngakhula naye ngisala eNtshawini ngokuhlala so ke manje sengamuvela ethembeni kodwa ngesimo ke abhekene naso belokhe engithinta ecingweni engitshela isimo sakhe so akusona isimo sanamhlanje isimo nje sesithe kuba sidalana phela bengakaze sibe nayo indlela ukuthi simtholele usizo ngenhlanhla ke ngithembe sengihlangabezana nabakaDukuza TV ngase ngithi ake ngizame mhlasimpeni khona indlela engasizakala ngayo ukuze kusizakale lusisi lona uAlice ngicabanga ukuthi okuningi anginakho ukuthi ngichaze mina konke cause nami into engicatch up nje emasontweni adlule leyo ukuthi isimo sesikanjena sekuvele sekunomonakalo omningi bengawazi before ukuthi sekuqalela kwazokafinyelela la ngicabanga ukuthi uyena usengayibekela ngendlela yakhe noma engakwazi ukukhuluma kahle but ngicabanga ukuthi sizokwazi ukuthi simuzwe ngibonge no sibonga kakhulu ke sisi Manjomane usisi wami babukeli bethu ningakhohlwa ke ukuthi sisazongena ngaphakathi sikhulume nomnikazi wodaba esize ngaye nazi ukuthi njoba sikhona nje amandla ethu alele kunina ukusubscribe kwenu nokulike ikona ukukhulisa i-channel yethu so sicela nje ukuthi before ubuke uqhubeke kuyo yonke into ungakhohlwa ukulike usubscribe ucomment ngoba icomment iyona esibukela kuyona nesifundela kuyona nesisebenzela kuyona ngoba inina eningobasi neningabantu abasithumayo sizithunya zwenu sicela nje niqhubeke nisubscribe sibonga kakhulu babukeli okay Hanbon ngibingelele igama lami nguAlice wamathi sibonga angifonela usihle ukuthi angisize ngangishawe stroke ngo-2023 ngangishawe stroke ngahamba ngaya komunye umama wafika wanginika izinto zokuthi ngikhothe ngiphuze ezinye sengiphuzile kwayehla ulimi uvuvukana uthi liwele esimeni right ulimini kwaya nje wathatha isikhathi eside kakhulu ngayitshela ukuthi ngoba ngcono kuthe kulonyaka ngezwa inhlungu kwaba buhlungu nje impela lalo ngivuvukala emhlathini lo ngiphuza amaphilisi ngeclinic ngiphuza amaphilisi aza wafika la uthumela khona ngihambe ngesibhedlela mangifika esibhedlela udokotela wathi ke engijova imjovo ewu2 wathi yazama ukuthi angibuyisela bese ngichazela ukuthi inkinga sebuqinile kakhulu ngoba isikhathi side kakhulu maside kakhulu besathi udokotela ngibhayile incwadi athi kumele ngihambe ngesibhedlela eKhengedwadwe mangifika eKhengedwadwe wathi udokotela wamangisa ku-scan sengivuvukele nje ngikhaleze inhlungu mafika udokotela athi imisipha yami ayisekho bese ngibuza udokotela iminyaka emingaki ukushayela lesi stroke ngathi mina isikhathi eside kakhulu kodwa bengitshela ukuthi ngiyoba right bese udokotela imisipha ayisekho ngihamba yenza operation wangibuyisa waphinda wangibhukela idate ukuthi ngiyenze operation kule nyanga yebo ngangile lapha embhedeni mina kwakhona nje ngathi kuyisilungulelo ngavuka ngafika ngabeka amanzi lapha ntuntuku
ngathatha ujeki ngafaka amanzi ngangena ebathroom. Ubaba ngamthumela komunye ugogo ngale Melville khona uboy wami omncane ngamthumela ezantsi ngasala ngedwa ngavalela umnyango nalo walapha ebathroom ngathi ngiyangaphuza ujeki wasala half a month ngafaka isandla nje kabili kathathu atana kwakhuluka emhlathi le sangishaya kodwa akaze kujeka mlomo kwashaya nje kwaphuma ulimi ngaphandle la kwabaphambili kwavatana uvuka ulimi lavatana labalihlaza amathi njalo ke ijuza ngalo ngihlezi ngifaka ithawula. Wafika ubaba eqhamuka ngala afika avulela ashaya lapha ebathroom beshaya ebathroom amemeza ngithi mina ngicela ukuthi ungisiza kusakhulumeki ngicela ungisiza ngoba angisakwazi ukukhuluma yini ngathi mina ngicela ungisiza ngithathe angenisa lapha endlini ashisa impepho seshisa impepho akwenzakaleni ngiyakhala ngikwazi ukukhuluma sengiqedile bese wanayo angikhothisa lezi angikhothisa zona ngahlala nje isikhathi eside mangiphuma ngaphandle lo ngifaka imask ngokulimi la ngaphandle bagcina babuyela kulimi ngaphakathi ongakakwazanga ukubuyela ilamazi inyonjo bangcine ngihamba ngoba attend isibhedlela eKhengedwada. Ngenkathi uqala uphalaza into wawuphalaza ngayo yini mhlawumbe wayisebenzisayo mangase ngibuze kulelo site? Amanzi ngifaka usawoti amanzi nje aplane ngifaka usawoti namanzi antuntu kuphela ongeke umuthi ngangifakile. Okay mama. Usisi mayichaza la uthi ngonyaka ka 2023 wake washawa istroke kodwa ke sa focus kakhulu ebusweni ngoba sazi ukuthi istroke mashawa umuntu ziningi esikwenzayo omunye uhluleka ukuhamba omunye kuba isandla kodwa usisi uthi inkinga yabasebusweni kwa phuma ulimi laphumela ngaphandle kwase kwehla nephathi le yomlomo kuthiwa ilower jaw ngolesilungu yathi kwehla yangezantsi wahamba waye kumunye umama owamsizayo kulabo hlulimi labuyela ngaphakathi kodwa kwase kuthi ke kusala ke manje imhlathi isalokhu iqinile so naye uthi mayichaza wayelokho ezama ukudla into eziqinile mhlawumbe ezama ukuthi unyakazisa imhlathi yakhe ukuze ikwazi ukuhamba ihambe ibuyele esimeni ijwayele engathi ke lokho babukeli bethu kwahamba kwaze kwaphela unyaka kuthe kulonyaka lo uthe kade eyiphalazela nje ngamanzi angenalutho anosawoti nje kuphela uthe efaka iminwe kushuthi ke imhlathi le ekadivele inenkinga yamane yaphumela yamane yasale isiyehla njengoba kade ezama na ukufanekisa wehla umhlathi kwaphuma ulimi la phumela ngaphandle lavuvuka lawagcina engasakwazi ukukhuluma bese ucela ukuthi sidlulisele kubaba wasekhaya ozokwazi ukuthi asicacisele okunye umama mhlambe angekasakwazi safinyelele khona ngoba njobe ekukhuluma bakwethu akululanga kwakuyena umlomo awuvuleki njoba mhlambe siyambona ukuthi uzama ukunyekeza izindebe kuningi okunye mhlambe nobafo azosichazela nje kuyena bese ucela ukudlulisela kuyena abingelele na ayichaze igama nesibongo mfowethu siyabonga ubingelele nje ababukeli bethu uyichaze mfowethu mase uza nodaba nje mhlambe usisi ubona ukuthi ababukeli bethu bayafisa ukuthi belwazi angakwazanga ukudlula kuloba sesiyabona ukuthi imase imkhulumisa siyambona ukuthi kunokuhlukumezeka okwenzakalayo sibonga nje mfowethu ukukhulumela ababukeli bethu. Ngibingelele ababukeli bakwaDuza TV lo khulumayo uThulani wakhuzwa isibonga omnyeni kaAlice udaba la luqale nge2023 ngizoqala nje kusukela eqaleni. Yes 2023 kwaba nenkinga yokuphazamiseka kulezi ndawo lezi ngithi kwakuyi-stroke ngizosho kanjani ngizamele usizo ngokwesintu ashesha abuyele abe right kwathi sekuthi last year June mangikhumbula kahle okwenzeka ke saphuma sonke ngaphuma mina ngaphuma nengane wasala umama yedwa ngihambe nje isikhashana ngiyofuna engangikufuna kwala endlini uma ngifika la umama ngifica akasekho esimeni right usekwazi ukukhuluma ngamasign ulimi lolu selingaphandle nemihlathi seyingaka
uma ngibuza kwenzakaleni akasakhona ukuphendula uma ngilunguza ngibona ukuthi oh bekade epalace. From lapho ke ngimemeza umakhelwane bangicimisa imiqukule ngene ngale endlini engikhuleka kuyona ngikhuleke bese ngimthatha semthami ngimisa la kubantu engingisizakala kubona kwesinye isikhathi uma nami ngasaboni kahle. Kusukela lapho ke abuyele abe right kuthe nje isikhashana futhi kusukela kuJune le party le ngiyibona ibuya ithi ukutshengisa ukuthi lamazinyo lawa angizansi la awasekho endaweni okufanele ngaba kuyona sekuhlehlile kusukala angizama uncedo ngibona ngathi hayi uyaphola uba right sihlale kusukela last year until size sifike kulonyaka nokuthe ngo-August this year ngibone lokho ivuvukala imihlathi kuvukala kusukela la kuze kufika kulezi indawo zemhlaba bese ngithi mina ayikho into esingayenza manje ngoba lesimo ngathi sibucayi kakhulu manje sekudinga ukuthi siye kodokotela ngithathe ngimise kudokotela esibhedlela kwaDukuza ngifike ngichaze udaba lakhe ngoba nodokotela wathi ngiyiboka lesimo sesinzima kakhulu kodwa bazame indlela bazama ngabe emnika imijovo bethi bayazama kumphusha ukuthi abuyele le part le kusho khona ukuthi hayi nabo uzima kubona bese bebhala incwadi bemtransfera eKing Edward kuyilapho ke ofike athola khona ukuthi imsipha le bayichaza nje ukuthi yenzani la bathi ayisekho masayito amabili uzodinga ukuthi ahlinzwe ukuze bekwazi ukukhipha labo piece laba abanqomukile kulezi ndawo okuyibona abamnika inkinga njengamanje yibo laba bavukala kahle babalwa nokuphuma yeah kusukela lapho kodwa bese mbukela idate ngomhla ka-13 ngithi umhla ka-13 kuyo lenyanga esikuyona alale bese ngomhla ka-15 ekuseni ekhona vele ngale bemisa ke-theatre bamoperate bamhlinze la bekhiphe labo piece bamhlinza ngaphakathi nangaphandle bekhiphe labo piece bemsipha le enqamukile emva ngalokho babe sebekhatha lamathambo lawa ala ophisanya ngithi ophisanya nje abancanyana ukuthi bekwazi ukuphusha le part ihlale la endaweni yakhona base beyamoperate ngaphakathi ngendlela abamenza ngayo ngazi ukuthi kwenzeka ngani ngaphakathi bavale indawo ekuphuma kuyona imsipha base bemlukhuza nala bemthungu wasiyalala ke emva ngalokho bemlalisa sesinde lapho ku-operation emva ngalokho ke bamnika ngithi u5 days waphuma esibhedlela ku lesihlanu mangingaphosisi yeah waphuma kulesihlanu esibhedlela nami ngisukela ngawulesihlanu ngisayi ngiyombona uma ngifike kuthiwa uphumile lo muntu ngiphuthume ngimcinge ngaphakathi ngimthole khona ngaphakathi ngibone ukuthi isimo sibucayi la ngibuze kwabanye kwenza kulini la ngabe uphazamisekile ikhanda ngibuza ngendlela okangibona kuyiyona noma kwenzakalani ngiyezwa ukuthi ngathi kuyasinda ke manje enginikeza incwadi bengikhombise nezinto ngoba wayesekwazi ukukhuluma lapha engikhombise nezinto kufanele azihle nokunye ababemnike khona akusafanele adle ukudla lokhu esikudlayo thina kwespoon ngendlela ejwayele sekufanele adle njengengane should fani uma like ngibheka amazambane ngimcubele wona ngiwagaye abe yimesh ukuze akwazi ukudla kufanele ngibe nempupho endlini ukuthi ngikwazi ukumenzela amahewu uma ngabe ukuhlamba nginayo imali ukuthi ngimthenge amahewu ngoba iyona into njengamanje aphila ngayo akakhona ukudla kwespoon manje kumina kunzima kuyasinda ngoba nami angisebenzi kwesinye isikhathi ngiyahluleka umlekelela usizo nje bengicela kubabukela ukuthi ongaba nosizo ofisayo ukuthi asize ngendlela azosiza ngayo bengicela ukulekelelwa noma ingane engingalekelelwa ngayo kuthini ngikwazi bafo since uthe awudohozi mhlambe mangaso sindlalele nje kancane indlela eniphilisa ngayo since ungadohozi noma ama assessment lesakusona
Okay, indlela esiphila ngayo njengoba kulesimo umama bemuntu obuye ayibambela ama-piece job emzini abantu emawashini kanje. So njengamanje ngoba engakhona ukulokhuza ukwenza leyo msebenzi kanjalo yamawashini kunzima kakhulu. Njengamanje siphila ngo-350 nawo ongena once a month. Nawo mawufikile ufanele uthole irasi nempuphu amafutha uphelile. So njengamanje kunzima kakhulu. So indlela esiphila ngayo njengamanje yiwona u-350 ongiqale nawo ukuthola this year September okuyiwavaleka isikhathi eside nje. So bese ke sicelela nakumakhelwane basisiza abasizayo nawo abanye sibajwayele nje sazane nabo basilekelela ukuthi sikwazi ukulala sidlile. Uma uqhamukile ophe job nami ngibambe kube into ephelayo kwaleso sikhathi ngithola leyo mali nayo iyafika yadlula. Ngoba fanele ngiyenze sure ukuthi kufana something endlini ukuze kulale ku-right. Nabangaka abantwana abakhona bafu? Abantwana abakhona babili kodwa esihlala naye uyedwa la uwomfana. Omunye naye uhlala kumama wakhe bamaphumulo. Abanye ke badlule emhlabeni abawu6. Okay bafu. Lokusho ukuthi umama unengane eyodwa kuwena. Mina abantwana engabe ngithi kuba baphila. Ngabe nginabantwana abawu6 yena yibo laba badlula. Yena ngimfice nengane yomfana eyodwa. Bese kuba umntwana wami ontombazane naye angithole nginaye. Yebo. Mhlawumbe mangase usinabisele nje noma usindlalele kancane ukuthi imiphi iminyango enike nayihamba nathola luphi usizo ngase siboneleni sikahulumeni ongakuthi nje mhlawumbe ngicabanga ukuthi impesheni kulokhana ngoba sekuyisifo esiwugula lokho okumore like permanent okudinga ukuthi kube nento aholayo since kunezinto angasakazi ukuzidla nje bakade uchaza sekuyene mhlawumbe nahamba nazama usizo lento njengempesheni nje kanje. No, njengamanje asikho isibonelo esithize asitholayo. Udaba lolubuza ukuthi udaba ngifike ngabhekana nalo le King Edward uDokotela mengibuza umama ngabe ukhona ni akukhulayo mhlawumbe njengoba sibonelelo wathi ngathi mina no akukho ngesizathu ukuthi i-idea kanayo. Wasecela ukuthi ucela ngimzame ngendlela thize ukuthi ngilungise ngoba kuzofuneka ukuthi amnikeze impesheni permanent ngoba isimo sakhe sibucayi kakhulu and sizothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi abuyele esimeni lesi esisijwayele thina. So njengamanje akukhulu ukuthi akutholayo. Okay, kushuthi ngamanye amazwi uyavimbeleka ekutholaleni isibonelo sikahulumeni ngenxa ye-ID. Uyavimbela akakwazi ukusithola ngezizathu se-ID. Babukeli bethu bakwaDukuza TV njoba uThulani Khuzwayo umfowethu eselichazile udaba ukuthi uyena kuphela oletha imali engango-350 nawo osanda ukuqala kuwo lonyaka kwadumile sonke isikhathi usisi yena ongakwazi ukuthi kube ne-income ngenxa ukuthi ke udaba le-ID asenenkinga nalo abasedama ukuthi lilungiseke. Babukeli bethu sicela ukuthi ke njobe selibekile udaba umfowethu usisi siyazi ukuthi uhamba hambe abe nezinhlungu since ene operation esisazozama ukuthi ababukeli bethu bebone ukuze bebone ukuthi sikhuluma ngani ngoba usisi ngisho ukugwinya kade ngibuka nje ephuza amahewu lapha abafowethu akululanga babukeli bethu ngisho ephuza amahewu uthi adlula kabuhlungu emphinjeni awehli ngoba amathambo akhishiwe kwakhishwa nemithambo ngoba sisazosondela nje ucamera wethu asondezele ukuze sikwazi ukubona kahle into yonke esikhuluma ngayo babukele since nazi ukuthi into esikhuluma ngayo siyake sizame ngakho konke okusemandleni ukuthi kube yinto enesiqiniseko nento eyiyona since sazi ukuthi ziningi inkinga esibhekane nazo emhlabeni abantu bedlala ngabantu. So thina okwethu senza sure ukuthi kuyisiqiniseko nawe uyibone lembukeli ukholwe ukuze nawe uthinteke ngoba into ekuthintayo ingoba ikuthinta ngoba usuke uyibonile nawe wayibonela. Babukeli bethu ngibonga nje kakhulu sisazobuyela nje nakumfowethu. Babukeli bethu sizosondela ngekusisike manje sibone into abhekene nayo noqhaqho noma imthungo ebekhona nento nje esemlonyeni ukuze ababukeli bethu bebone into esikhuluma ngayo. Kunamathambo aqhaqhiwe la ngasenhla kwendlebe ukuze kukwazi ukunyuka ilower jaw ikwazi ukubuyela esimeni kwase kuba nezinto ezimbhalansisayo
usisi lapha emlonyeni ezamalastic njengoba sibona ukuthi maye foster kunezinto ezizama ukuthi zifoster umlomo back ukwazi ukubuyela ndawonye. Babukeli bethu njengoba nibona ke la ila kwaqhaqhwa khona ngaphandle kwakhishwa ithambo kwakhishwa nomthambo lo kade ufuna ukuyiphumela njengoba usisi kade uvukele njengoba kade nibona ke nje yonke imithungo umfowethu esizana naye uMandla esishuthela laphana esibonisa imithungo eduzane njengoba nibona nenwele ehlehlile babukeli agundwe khona esibhedlela ukuze kwenziwe uqhaqho alenziwe ekhanda. Kodwa ke sithemba ukuthi babukeli bethu njoba sekwenzakalile uNkulunkulu uyazi kuzolunga bese ucela nje ukuthi sesifikela emaphethelweni sidlulisele kumfowethu adlulise nje amazwi okubonga aphinde nje mhlambe akhulume nababukeli bethu lisekhona ithuba noma acele afisa nje ukucela adlulise noma ikuphi afisa ukudlulisa mfowethu cela nje ukukhuluma nababukeli bethu bakaDukuza TV konke nje ocabanga ukuthi uyafisa ukukhuluma nabo nokubonga nje kubona sibonge mfowethu. Angibonga bafethu ngibonga nababukeli bakaDukuza TV bese ngibonga kakhulu kusisihle okuyena osichumanisweni noDukuza TV osefana nodadewethu mina ebengizofisa nje ukusizakala ngakho okukhulu kakhulu umsebenzi ekuthenini mina ngikwazi ukuthi kube yimiqobo lami oyilekelela usisi nababukela okuthize abongichasa ngakho awelule isandla ngomukela lokho ongobe nginika khona ngeke ngikwazi ukusho ukuthi mina ngidingani lokho kube benginikeza khona abafisa ukusiza ngakho ngokwamukela kodwa okukhulu kakhulu umsebenzi kimi ekutheni ngikwazi umlekelela uma. Siyabonga nje kakhulu mfowethu ababukeli bethu ngiyazi bazwile impendulo kungekudala zizobe sezikhona noNkulunkulu nje basikhuluma thina konke sikwenzayo sithembela kuyena siyazi uyaphendula sisi bengizocela nje ukudlulisela kuwena nawe udlulise amazwi okubonga uzibongele kubabukeli ethi ikuphi ofisa ukuthi mhlambe bakusize ngakho uma ekukhona sisi ngiyabonga nje. Ngibonga kakhulu ngiyabonga. Ngibonga nosisi wami nosibaro wami ukuthi bangisizile ngicela mina kakhulu ukuthi ngicela bangilekelela ngoba nobaba akasebenzi nezinto engidlayo zidinga imali kakhulu nokuthi mangisuka la esibhedlela kusesikhathi ngihamba ngeenyawo imali yokugibela anginayo ngithi ngiyofika isikhathi amaphilisi mephelile kumele ngihambe ngiyocela kamakhelwane banginikeza amathi abanange ngilale ngidliwa izinhlungu kuze kuse. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Ababukeli bethu bakwaDukuza TV njengoba sazi ukuthi nina ningizithunywa ikaNkulunkulu nathi sizithunywa zenu sizodlulisela ke kuyena umfowethu ngoba ithemba lethu naye ithemba lakhe likunina ababukeli bethu bese odlulisela nje kuyena asishiyele inamba yakhe mhlawumbe makukhona ofuna ukuthi ambone noma axhumane naye asibizele nje inamba yakhe kamakhala ekhukhwini indlela azotholakala ngayo makukhona nodinga ukuthi alule isandla babukeli bezodlulisa nje kumfowethu ubize nje inamba yakhe umfowethu ababukeli. Babukeli ofisa ukubona indawo engiyona engihlala kuyo ngisentshawini endaweni yasememory kuma RDP houses inamba engitholakala kuyona u078 u975 0305 okhulumayo uThulani waKhuzayo. Yabo. Babukeli bethu sibonge umfowethu ke uThulani waKhuzayo mhlawumbe makukhona oyaziyo iMayville mawuzongena ngeMayville ungathi uyakaDube straight udlule kaDube Busha kunethempeli lapha lamaNazaretha lesibili right le temple lesibili uyajika nje uthi Dunduba mawehla nje intaba nansi imizi yemxhaso iqala ngicabanga ukuthi mfowethu mhlambe number 3 mawusuka khona lapho kunendawo nje eStand Pipe khona lapho maduzane usiyoba sekumthinta senixhumana siyazi ukuthi ke kuzoba nababukeli abafisa ukulula isandla umfowethu njoba echazile ukuthi uphila ngo350 so siyazi ukuthi u350 makuba khona imali engenayo ekhadini olisebenzayo kuya kuvaleke u350 longenayo so ukuvikela umfowethu ukuthi u350 wakhe ungavaleki besicela
sicela ukuthi abadinga ukulula isandla bamthinte kwi-phone number yakhe noma bamenzele e-wallet bakhulume naye ukuthi iyona iphi indlela mhlawumbe abazokwathi bebonane ngayo njengoba nazi ukuthi thina siyizithunywa zenu konke esikwenzayo siyake sibuyele back kunina sizoveza ukuthi ubani nobani wenze into enjani ngoba kubalekile ukumncoma umuntu esaphila singabongi imisebenzi yakhe esingasekho emhlabeni nathi ke bakwaDukuza TV sike akasiyenze nje isibonelo sokuthi usisi siyathanda ukuthi nawo amaphilisi mama mhlawumbe nokuthi mawuye eclinic sibonga nje kakhulu babukeli bethu niqhubeke njalo nothando enisipha lona ngoba siyabona indlela enisithanda ngayo isupport enisinika yona bakwethu iyaqhubeka iyakhula sicela niqhubeke njalo nokusithanda.